le tu le talofa. Ya. Le umona fatu matu ya le sumo te te ya komi. Ya la le tu fasi dia foi das fata lofa. Tau lava ina u fasau tu moatu fata lofa. Le sua forma malo tato rio Yesu Kirisu. Talia fia ia o tu uma lava sa ngol la ngita ya. Masa ni lava no ai tato fatua ke asakta te mafta. Esse é o fome sapatinho tu tau sui da wa ei ai non malanga tu fa au le ta patalo fa tu so fatua patalo fa foi fanau mas se tu ma tu tina foi malanga mesa mo mas se eu tatu so malo tatu ma futa mita ya sa u ina wa tano ma fe ai ja o te amata disi water sa fifi ya ti ja le to o palaia awai voluman de foi skill value just ai vai na ngole maya date mi pe wa mas ya talo ile ya wa dia madle yes o se teni mo ala van ne o tu la ya to mai ela ele a te mita te ma taia ta dia fai to ko kala de masan te janne ole ese foi tu la ni taia sa nakuna lawan ma fan na ina wa almaia fe justicia suma fa femeira ya me se foi na eu tatu tamata ainda ya fa ma si mai ma fa ke na ole sita ku ku atu ma to malanga estaria na le sal fai suma te tatu yo na sa ola uma na ale na o se toa o fa te na sa salo na u loa na ni ku usu le te mo te nia o fe no te le sa o to yo fia no foi sta ai ma fala vai ma fa fala tu na la yo no te sa o no winga ta mai te ta no va yo ta no foi ni ta te ma futa o le ya na o mon fa lo atu ya o mo le mai ya fa anga le ka le sia le sa ma lo tu ai ya tu sa la va mo ta ka le sia ese foi le ta o le da tau te kuku le mata mo e nei fa la fa ai ese foi le te inga le nga le tu wa le ta tu e wa fu ta le ta ya le au tu la le la uma le wa mai e suma fe au o lo fa nga so lo pe na la wa ina ya mata ku fa vai o foi e mos uma le va mo ta tu ka le si mo mai la fe au lo mo te la uma e ta ku ne yo le soifua o le maliu o le toitu mai Kirisu o se mtau kue la wapa ayu se mtau kue whekita na o tama matutua mato ina o le mana la nunga tau tu ye tau kune tau to mumu lapa le wheki au le ida mai o le tau te le ai whaftai le nga mole atu o ma yeia ma o ma yeia le vai ngata o tatu o au le tai si tau kuku ile tau sanga e dua fe male pa fitu sa ubalu ia o fa fa ina uma ta fa ia le vai tenia presidente ia le su ia pasta bi solofa sa lo pe sa o fa ile tusi ia le su fa fe venga ia o per canto le vai tenia la tongia sa pasia mato lalu mai ia whaktalanga whai aune. O wane si diatu se la unga svai la unga ma fitu minuti. O no fo lewa ma faufa. Ai se aia la ina ma whai mai whaktalanga lea whai la aune. Tengi sa o me whasoro mai au. O lau la unga. O watu ma 5 minuti. Ai o tengi whatu na ina fitu minuti. No mana o la ina ia pasi la ula. Na la ina o tano. O tana fia. Na pasi la ula na maua mai mala tama ikana e mafai una fatanga o te la mai so se kalesi te le la mala te kisa ma wela no la ma te kalesi nata yana yo ma te kalesi le la foto a lua i e kalesi o mafai ona la ia le to ya lo tamo tani la ngana sfuruma le balu minuti Katira na tawai,
Lono wingai na tolo va matu. Tu sisi la mai api ma pe pai e numa me. Ora jam fai la vai se awal lai na ia. Ma fai e ona na tu fia mai atia. La una i na ora sili ia fe se ane wala e una na fitu mi ute ia le umiola. Fa me te fia. Tangata samo. E ula tu na tu e fia pupu. Ele fia me o le ala mana mana yo lo la uma a mi o matuale fia le kalisi e tu o le tu o le la uma tayale man mata upu wa umaya e umaya isi fe au fa ma losi mutato o mai ni gusto mo sai fu lua malim malona to tu o lo fa tau ya upu ne ila sai fuanga ma le ronga ke risu o vai ina mata upu ini autu te tele lava se lima ya no ngata watu lima autu no winga o tuari fia sta o le popolo le lava fu mo o ke riso o le ifana mai no tintarata o ke riso o le ifana mai no tintarata lua o liuti no tangata ke riso o liuti no tangata ke riso ton o le soifuanga le a sala ke riso o le soifuanga le a sala ke riso lona fa o le maliu ke riso o le maliu Yesu ke riso ma le lona limo o le toi soifua mai ke riso o le toi soifua mai ke riso o le mamo tu o le lau e o le mamo tato ki o le tusi o Ioane non tato ke suru ma le ono non fa ke lua suru ma le vaki a fai o ki lia lau a e venu tato fai te watas o sa mai sama o sa le lani le au suwa le lani nei o mabainga Yesu ina ua lata ina taime fasa toro ina Yesu ona fai na lana mabainga yo so e ala ia ia ni so fai tauia fai loa Yesu i lona uso o ia na au mai le lana e lona tama sa sau le naro laki me tato mafuta fatas o le taime ala tu o le naro laki ala atu e fo ia ti lona tama man tua te meo a uma te fia lava te whango longa te tāle kuia rero history no meo tala anga tala whaso pito te ara o taimi o te whango longa i tala whaso pito loro langa nisi fo o taimi ua whango longa i tala whaso pito sa hoa e iai atu nuku sa ku lea sa mo ai le tuto tasi ia ia so tatu watu nuku sa hoa e fo i taimi tato te whango longo ai tala whasoro pito tangata soifua o le taime marimu ai o na tato wolo le family service o tato whango longo ai tala me a inga ia le tala anga ma le soifuanga ma le ulanga o le tangata e foi longo natu taerne whape na ima lava tato tangata soifua e te nofo lava oe ma lo tala anga mai lava i lo whato a whanau mai se ia o mai lo tuo mo e te nei o nisi o tato soifuanga sa le lei mai na mai na tap sa wa o ma te ngi tu ate le fa le tom o ni si ko ta tom sa fa le tom lu mai na tap o ma te ngi o ma tu i di lu wa la pa le tu o ta to wala o ni si ko ta to so i fanga sa ta to le lei mai na mai na tap o mai na te ngi di ia le tu na tu le kale si ta ya o le ta to le fa lo lo i se tala fa so pito se atu o le tatou le whanongo fo'i se tala whasorpito o se tangata o maliu o se tala whasorpito o se tangata soifua pe oe ma ala o mai ala tatou whanongo taiara nei tatou turi matai ma o le tatou whanongo i le tala anga o le tala whasorpito o le soifua ma periso e whai ono whakuku oia le atu o le anga whapene o le tala whasorpito o le soifuanga o Yesu Keristo mai ka mo o ke riso i whanau mai i lona tino tangata o Yesu o le alo le atua ma sa whaatasi manona tamā i le lagi i ona nona mata ua mua a rona whai ua mua ma le lua sa i le amatanga le loko sa i le atua le loko o le atua fo'i le loko o ia lava sa i le atua i le amatanga i ona ta ua mua whai ua suman wha o le loko o le ano le atua o no winga o maui o lo moli mau mai o le atua o Yesu sa iei whaatasi ma le atua i le lagi
sa ia Yesu a le fa va ina le lolang yo ando no ta mo fo ko to na ia faia me mala ele ai fo ise me tasi na faia le faia ia o mau na nei o maia e la ko wai ma fa na me tato o Yesu sa fa tasi mo no ta mai la o lo se ro ta mo fo ko su ma le o me mala ko le langi mala na lolang na faia la vai ba ngalo na lu tato la unga o le tino tagata Kristo o le tino tagata Yesu Kristo ina ua whanau mai Yesu I petere e leo rona whātua a soifua mai lea e peo na vea Yesu pepe ma se tagata fōu whātua a maua mai ai peita o se fesuia inga lea o I le winga ma le soifuanga o le ano le atua yo ane rona tana mua whai koe sumar whaa ua liu tino tagata le loko sa mau foi o ia mai tātou na mātou mata I lona mamalu o le mamalu lava lea o le alo e totasi o le tama ua tumu o ia le alofa tunua ma le whamau o lea la ua o mai le atua na alo I le liutiu tagata pa o mai ei mau nei le tuse yoanu e lango la moai ia le vaenga lea o liutiu tagata I lea Yesu Keriso o le liutiu tagata o Yesu o se vavenga o se mea lino e lo rotofu ma e le mawhai e se mawhakau kwa le tagata ua na o le mana lava o le atua e mawhai o le whai o moti mo teo along tau koe tonu koe suma le ono ua le ai fo I se tau esi e sili lava le nei pulilo I la le amiu atua ua whaali mai le atua I silo tagata ua whaali lana amiu tonu e le angana ua whaai e angelu ua tala I natu inu esi ua whaatu atua iai weo I le lalmanu Amene le kalesia. Sa au lava o na liutin tagata le ano le atua. Awa le tasi le wai ngata o na wenga whautanga. E peru na ta koe fofo koe suma wha ina ia vea aina maliwa o Keriso. Maata e wha umatia I satan. E peru na ta koe fofo koe suma lima ina ia tu sau no ina I tātou me le sala. Mo mo pe tau e tau koe suma valu. Ina ia maliwa e su ia tātou masaka. Ina ua o le taimi ua tofa ina e le atua. Ona whaatamu ina I o lea o le vaenga lea ua ki tasi o tini I le larolangi. O lo iei mau ia a fua so taimi o nei whaitau e mātai o mua whai pe suma whalu. Pakata mai le ua suma lua. Luka mta ua mua whai pe ua suma le ono se o tau suma lima. Ma le luka mta ua mua whai ua mua se o suma lua. Vaenga no tau. O le soifuanga le amasala o Kristo. Ina ua fio me Keriso I le larolangi. Ia tu e se ina dona mana whale atua. E sa ni ua o ia o se tagata. Ma sa putai ai foi o ia ma wha o sosonga. E pero na ta koe wha aron whai kumohua. Na wha o sosoina Yesu I mea umalawa peo tātou. Roma mtau koe wanu, aron whai koe tonu. Sa tino tangata sala, pehi lava o tātou. Au le pongai, nā lai o na manu mālo Yesu. Ono rona tu ina atu ato toa, I le atua o rona tātou numa. Ma whaalango lango I le atua. Ai leo le whaalango lango I rona lava maus. Iona I lima, aron whai koe suma le iwa ma le gosu. Apa yang hidup tu supaya ia berita tu kata sini orang lima, berkasi lima, mana dua sepuluh. Kalau bawa satu faitai kamu boleh. O le maule whamauni ai a le whanau lango ato Yesu
i le atua, i le mawhai ia o mawhai o se mea, e au loa man whaka o lango ni tama. E pēr tātou ta lia ke riso, o le aia fo ina mai i alona soifuanga lea kasama, e sui ai a tātou takata kasama. Mo moko nito mo mofo i koe tolu siku, ua veo ia ma tātou a me tolu lua koro nito, e lima alona fo i koe lua sumatas, e a vea i tātou ma me tolu ale atua ia te. Whae alona wha, o le maliu ke riso. O le tuse i wange, e spun male i mo. O loo wha mtala i nai, i el wha sa tarino Yesu. Ma sa ta tau lava ana maliu lo tātou whaola. Roma mana tātou koe uno koe lua sumaratonu, o le totongi o le aksana o le oti lava lea, mo mua petere lua koe lua sumaratonu, o le na aveina ia, lava tātou aksala i no lava tino i lumo o le laa, ina ia te ai o tō mana aksala, e tātou te nofu ai nani o tō. E mai ia, niso manatu sa te tau lava o na manu malo Yesu i le aksala, e te iana. Sa le whakaina Yesu rona i tua. Ai, sa liu tina tangata mai o i lava i na maliu. Awa le tasiri nei o ngalupe ngalu whakatanga na lai o nau mai e le atua i anona alo i le larangi le rei. Mo mua po ni te suma lima, arona whai koe lua suma lua. E oti tangata umai oti mua, ono lo tātou sota inga mātamu. Pāringa i lua suma tasi o whai koe valu. O le oti whaalua. O lo au mai e le tāpure nei, ia le maliu ia tangata soifua te tulou o le o tutongi leo la sala. Le oti whaamua o whaingoa me tuspa ia o le tutongi na o le sala. Le mu o tātou le pa tau te me fio mai Yesu. Ave na e tangata whiwhilia o talia Yesu e whaingo lato whaore. Ia o tātou e le usta. Ia e mu tātou oti le oti whaarua. Ioane e skumariwa alona fai koe tōs fulu se iau tōs fulu fitu o mau uma lavana o loo lago ai le vahenga nei roma na mataru koe ono alona fai koe lua suma tōna a wā o le tongi leo le angsala a o le ola e whakawari o le mea fulu mai e le atua e tātou o le vahenga lona limu o sai mai ki tina waka matatou lau o le ngata i maliwa Yesu o na walo ia mai e whenga ngatuana ai fa pena fo no to so fo mai e o lava fo ia Yesu sa ia balu ia lava e no to so fo mai o le tuso sa la o ta ko suma le no fo ko iva mas ua fo la ina mai e ta vita le to so fo mai o Yesu mai le tu mai yo ana no ta ko e lua fo ko suma le iva mai le lua fulu mai tas le to e fo la ina fo Yesu e alona to so fo mai ia so to pe a mai o no fa sa to rina toi soi fua mai lau ke risu. Se tasi leo matau sa matua i longa o na wha mawhaina na ua apostolo i la lato tala inga. O se matau i wha abai lea o le tala rei. O e le tai arena. Nā rei soi fua mai ia ke risu i le laro la. O umona pokalame e le atua tamā ia soi fuanga ma leo langa o le li whaora. Au ni whanau mai le tino tangata. Sa i dai whaatasi Yesu manu ta mai le langa. E peitai ina o le taimina a tofa ina ina. Una whata mula rea o le vaenga i tu sina na te le. Le ana soi fua mai e Yesu i se tino tangata. Ka sa mai whaatasi a tangata. Sa whao so ina. E peitai sa manu malo Yesu i la sala o no fala o la watu i no na tu. Ele isa Yesu i la lami nei e tau nei e fai loa mai ate tātou o ia Yesu. Ele isa fo Yesu i la lami nei e fai loa mai ni mai nga fai e pera de vesi i la lami sa mo te nei. Hei tau pipi fast mansu le ai. Ile tau sanga e tasi afe iwa se lau, ono se lau malei. Sa whiwhiri ai ia na turune o Mexico ia tangata ta alo lau loa lau tangata ta moi. Ma sa ta pena ta alo manu li meka o le sui leo na turune o le abeta se do.
ma le wha moe moe ma ato la tunu. E manu ma lo e pene auro i a tangata nei e suafa i a jam aku. Ina ua wha ngā solo le tamu e ngā. Ka iai lava tato lunga ma whanau nango la tusna. O tangata nei o le avea pene auro o le repeki. Ina tālunga o le afe lima se lau mitan ma mau e ta moe. Anu tami sanga mo mua o lo lik lama ia le lile o John Aki. Sa ma aia na ma losi o ta moe ma mu whakatalata tu lawa i na hoa tu le tiki. Ai whakosei loa o na oso le wau o le vai o takatane me. Ma palasi ai nani. Ma le ma whai ai o le toi whakawau ia runa ma losi sa iai. Sa tamu whai le lina i o le tiki. Sa mawala ka moa runta maa. I oso mai e iru mone malaya makso soani e whakawau ia tawe. Masa ai lava na tini o na fisiri lole o tusitala. Ai se a lava o na unawa i e tini lau tamu. Auro iai se tu ngā e lupa. E meire tali e tangata nei. My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish it. Tulai
tangata sala. Na mai ele tuaru na alu ina ia maliu na ia fasa o loto mai ei tātou mai ngā sala. Ele isawi Yesu e tau na whatau nuku ngaru e. Ele isawi Yesu e tau na a mata ngaru e. E na sawi Yesu ina ia whatau kuina ia ngā wenga o whautanga o e mau ia tangata sala. E o tali a tangata ta moe ele ia o maia e nona atu nuku au i se mea mau tau ina ia mata tamisaka. E na o maia o e rewa tuku ina ia whai kuina ia tau e. O se lugi moi tātou. Tātou iai nei vai tau whai na tā. Tātou whaala no lango i lea tu. Mai o tātou mana tua. Me mafuanga nā leira mai e lea tuarona. Ina ia maliu mo e mata tasa. Tere se tātou manuia no Yesu.